Eje Tayari West kandi twakutangira mu kiganiro kitu eshaheji kandi nza kwantu tugenda kuruga shaha 3 mpaka hari shaha 4 ezakasheshe ndio Olivia Kamsime kandi mu studios twine mu Dr. Sharif Mutabazi nza kwantu gamba aburire obusheje kandi oburire butukumanyanka sickle cell ibiro bishatu enyuma ho turebere Ministry y'Amagara yatekaho mandatory sickle cell testing ahabwa berere nashi abana baragire kuzarwa ukurebuka ngo bashebera uburwire ubu kandi ubwire bucirikare kandi kurigera hari Dr. Dana Atwine ori umhandiki mukuru wa Ministry y'Amagara nagira ngo ico okucebera abana kwine kutandika bucirikare ukugira ngo babase kumanya baba bime ubwire ubu bari kugira ngo bahati abana bari kwingana emitwaro 2 buri mwaka bazarwa bime uburwire ubu obwa sickle cell enyuma ho kandi turebere na birali social media influencer abakutambura hamkutu Timothy Kayanja wabinji bakumanyanka Jaden nawe arikutoba n'uburwire ubu bwa sickle cell hatutaye somushaho okumanya aburwire ubu kandi no kumanya umugasho ahabwenshi iyo muzire ubine kwiruka kucebeza umwana wawe bucirikare kandi no kutwakubasa kurinda bo burire na nabantu ababwine bakabasa kutura nabo okumara obwire buringwa nakwakira Dr. Sharif of studio zitu za Tayari West. Niye nakira kandi abare batayari naye nimbakira mu program eje. Oburwire obu obwa sickle cell obu batireho mandatory testing na mnonga health centers na namarwaje gona kugira ngo umwana arazarwe bamucebere uburwire iki kigenderire ki imwe nkabashaho numureba muntu za kuyamba kitana mnonga abana. Okay, we bari mnonga Olivia hati sickle cell nekizibu cyangwa mu Uganda abanyankwemba bweta obushege indwara y'obushege hati mu Uganda abana bakike mitwaro 23 buri mwaka nibazarwa bari sickle cell carriers ningashi binemu obutonde obukuretera kugira ngo bakora bashwera no muntu ayi n'obutondo obwe umwana okubargamu nabayine endwara y'obushege. Now ahari yaba abana abarukuzarwa emitware 2 nkoko wa wakigambere nabazarwa bino n'oburwire obwa sickle cell ningashi oburwire obw'obushege mbwenu ekyo nkikoreka ngo ejenshonga ni impango kandi ministry ekakora ho kucondoza ashanga ngo abana barukuzarwa mu Uganda na mnongo mbicweke bya East almost abana 20 aharigana mbaba bine uburwire obwa sickle cell. In fact arho study mwe yakozorwe bundu buryo bashanga ngo almost 45% time oba bashanga ngo abana na batana harigana bine uburwire obushege konka kandi hate umuryankore uburwire obu bwo buceho umuryankore bakashanga abana banaharigana nubo ko babine uburwire obu bwa sickle cell hati echecho ministry kwe kweza kucumanya teshemire kushitama ekategereza apana eshime kutekaho umuringo ugukurebuka ngo obuzubuhu bwafunurwa mubazi hati ejehuru iyo kucebera abana bona babazirwe kubacebere ndwara ya sickle cell ninga ubwiro bwo bushege njija echo kubanza kumanya extent of the problem abo kuba surveys twirenzo korwa zikazitara national wide echo nico kubanza cya kabiri abazire mwahiza kumango mwana w'umwine ayine
oburwire obwe hati ogwo mwana nayeba nayetaga okuragurwa okwihikire ahabwokuba ntukimanya ngu abaana bakuzarwa bine obu burwire obwa sickle cell agameza go kubanza abingi mbabari nk'abaana abandi mbwenu tubakukira kuraka kurekeraho ngo burwire bugize icyo bubakwasa ngo mushagamba mbuburu obushagamba waburuma ahabwokuba first of all endwara y'obushege ekiri kumanyisa niki nemanyisa ngu obutafari obukutambuza oxygen obutukweta red blood cells akabazi akakukwata oxygen kakajibumbatira kakagitambuza kutuweta hemoglobin nikaba kagiremu empindahinduka hatoshanga nikaletera akatafari akakakutwara oxygen kayehinya sickling akatafari nkehinya nkokoreba najoro ningoro habyo kagera katikegondeka umwaka kakwe kateriri hati kuba bwinji bwayigondeka buti bwambara bo misi hati bubaruka hati bucubaruka hati cyo kutambuza oxygen kibura hati umwana umubiri gutanga kubaramo oxygen na nishagama yuyunka eyikwata mwene kikuba cyabireho umubutonde genes ezo gukora hemoglobin nihiza haba mwitweta mutation hati kwako mutation ninga shempinda hinduka oku obutafaro bwa DNA okuba obutweta nucleotides okuba mbwenu nubushominkana hati hiza hakorwamu abnormal hemoglobin itweta hemoglobin S hati hemoglobin S ni tano na normal hemoglobin nga shitweta hemoglobin A ahabo kugira ngo aha position ya mukaga messenger RNA erikubanirwa mu DNA kukorwa kwa hemoglobin hariho nucleotide erikuzaho hati etari ya burijo hati cyo kukubaho hana hakorwe chain ya hemoglobin nihijazamu amino acid itweta valine omwanya gwa glutamic acid now hati valine iyo kwekuza hemoglobin ejo ebera hydrophobic because valine tekwenda maize tuholobeze mu murimo twakukinga oshanga ngu okutambara kwa katafari omushagama kwija kwagira obuzubu ahabo kugira ngo harimo valine glutamic acid ekaragama kandi ejo kikariyeta okugira ngo hakabaho empinda hinduka ya thiamine ejo ni nucleotide erikuba nekora codons ezo kushoma messenger RNA hakakorwa hemoglobin chain age hati ejo hemoglobin S nikwe kubaho now hati ejo kubaho ejo hemoglobin S yakorwa hatazaho uburwire bwaci obwo bushege kandi omubana bato nanchini kushobora abwacha abana bato mbabatini babonero hata mbana bato mbababine yitweta hemoglobin F hata hemoglobin F ejo kubera yo mbana neba yamba oguma eshagama yatwamuza oxygen konka hemoglobin F ejo neguma netuba omwana yaza kuzomeza 5 mukaga omuberehwamo hatwe kuhomu hata ine kuza a hemoglobin ejejo esejo kandi already ine problem hata tanka kugira ubuzubu bwa oxygen okuzumbichwe kabitari bumwe na bumwe hata ho bonero no butandaka umwana hakuba nayegera kwajura nayego kwajura hata bonero bwija konko bwija hato shanga ngo muzire weta kukimango umwana ine sickle cell wareba umwana akirwaraho akakorro ayisya kubi nora abanyankore bagira ngo no kwihoboro bamutwara bamushandagaha ngo bakumwihoboro umwana afa ayitwa itweta acute chest syndrome kandi very serious complication ya sickle cell aho abaziro butamanya umwe nango umwana nkogo bamutwara nko mu irwaro abashaho bazakoragura pneumonia hato ushanga batacebera sickle cell
wakireba hato ushanga umwana yafata kuzereki atakufira konka hato hariyo ntazi hiteka ryo kugira ngo buri mwana orazarwe akeberwe hato muzire nubona umwana wanje ayine siko sero ware yagera hwato ahiko mwirwabo noboreka ibara hazirwaro bakamukebera siko sero waje kwata already doctor kuba namaragura mindset yawe yehe neba fine tune a problem za siko sero hata barakuza kwanda gatarana kuturuku na nuku hata tambira umuntu ikindi hata hareme bazi yekora gurugo burwiri kandi mbaze ejo umwana kwa kweza kumanya ngo ino siko sero yagizaho hat complications ezinkwiza kushobora handa hace inamasongeje kuzimbuza hatiri kwija nko kuzakobiri hate cyo ciyambaho hate ensibuko yo kwenda kucebera abana ahaho nhwira buko cyo kubanza uburwino bwinji imitwarebero buri mwaka abana be tukumanyaho abana be tukumanyaho nubateka ku bana bacara abafa batabashandagira abo akashi batacebirwa yabinje tubakuceberwa wahurra akombi yarahacemwe n'abakaza bakuzara rumuka umwana akarwa kumamba jangu narwara umuntu nazo mu rutocha sinduko mwana konkecho cishemiye kurugaho abo kuba ntumangu kintu buzu akuba hati health center fozi ba midwives barumu n'abadokita bagiremu abantu enaremu obuhereza ikaboreta mwenu mu bujwa kucire mu bukozese dokita kurjiro kuwashoborera no bari mbakebera ba baby nashabana bazirwe nchimanyisa ubu ruwiro bwa ubu busheje narishi siko sero umwana nazarwa nabwo kurugo mu nda ya nyina ninganbija bumukwata hati ubu no burwire obwa karande borgenetic no burwiro bwa karande abazire mwamutabwine tino umwana harukubwiya wakireba hati abazire mwakuzara umwana wa siko sero mba mu rumuta hati waza kuzara umwana yine siko sero enshonga nibiri ishe w'umwana no carrier oyine hemoglobin A na hemoglobin S oshwero mukazi or carrier nawe ayine hemoglobin A na hemoglobin S hati nihije habaho chance kugira ngo ihuri eriyo mucyara eryashohora rumo hemoglobin S rumo chromosome akatafari kari aka S obutonde tukatafari hato ndo akatafari nakahango hato munda omunucleus harimo tweta DNA obutonde so no butonde obutonde obukwija gukora hemoglobin sato babwine mu genes ezo kora hemoglobin S aho kujya akaba mutation wakireba akaba mutation adenine na thymine zahansibwa then hati hareterwa gukora valine kuzomo hemoglobin chain hatejo tujeta hemoglobin S glutamic acid ya yargam so hatu mukazo wa hemoglobin A na hemoglobin S yashwirwa mushije wa hemoglobin A na hemoglobin S then wahika omukazo mukuzo omukushohoza ihuri hashohoreri ne hemoglobin S na no mushije kuyashohoza ensigoze bazo mubonano ya ensigo yazebembera ine hemoglobin S yatweka ihureri ne hemoglobin S na S no hemu double S hata basiko sero tubambabine HBS wakireba hatejo niyo twita genotype yawo so hatogo mwana abasikla ninga abo agira uburiyo bwo busheje uko bayankora bakubeta abagana mbashamba bweto burwado bwana rubiri abanyankore tumucumbanye na rume rwanyu mbwenu tukato batumusharaza bikira Maria mbwenu hato echo cyo cya kabiri wabo or sikra ukashwerwa sikra numuzaro sikra taro chance yo kugira ngo nza kuzara umwana arjatine akashinerwa nkai nerga nkai apana imwe nkabasha tumino kumukubasa kutera ate technology ejo tekizire kweri ijana yo tugiza tugishobora kandi hati
ondu kujwe ko muri echo hati katugaruka habuhangwa hati akare umuchiko yabera kora yasiwe bwo kushwerwa na n'umujuko yabakora yasiwe bwo kushwera abazire ukagwa guryo umwuga gwabo korebuka ngo iyo Olivia washwerwa ningashinye umutabazi nashwerwa bakaba bineshi abashaho apana hati kuna biri kajiremo nakora na hisiyo bwire bwo kushwera tata akaburuzo mbanywane be abuza abanyabuzare bamurondere kanunji irimo mushiwo buryo uwa kubasa kushwerera umutabane hati ekejo bakigishera bajimanya bagicondoza eka irimo burwire ubukwijukurana ubwakarande kwayo bashanga mu burwire nkobo ubo bushege yakwita barukuza kuzayo bashanga mu insimbo akubantu mangu insimbo nazo zizakarande uko tubakuza kugira ki tubakuza kuzayo bashanga ngweka irimo butazare irimo bugumba yite kwitegereza uwo ngo umuntu nazara umwana umwe aho imyaka 15 kuko tubakugira ki uko tubazayo kuba bashanga eke irimo bunafu abishyo bamo tubagoya buro babutosere apana kandi hatiwe wotagoya buro rwashozara konka bashangeka teyine burwire ino mu bukozi n'abahingi n'abarisa ibintu babibareberaho buyirobo now actually araho nano engambere kugira ngo abakabagira basha bahamya bagenda baza hanju bahurikiza anko hatwaye bahura ngo abishino banyampenye icuro mitumba ngwe kangwe n'ibyo kuriya ngo kuba ngo batere ntumba abo kuba abanyakore bo bakamba bambamanya ngo umuntu ayinjara atakunyampa aya nyampa natera umuserezo takutera ntumba so hataba hatitwine hontana so kujangu hati kosteru bijwire bweyonjire hati noreba hatejo traditional system eke screening nyabere screening obwiro hatari kushebera shagama history taking na hati to bashaho ntuchikosa munongo wareba wijo inumwana ine sikra nteka kubuza muchika cyanyu harimo nkabanta bakachaka mbatora mwirwaro mbabateka mweshagama bagoma wa murumuna wanje gutakumara kwezi hata ho tutanka kususpecting so hati ejeje bukaburyo bunyakare ibintu byashoba konka byinegarakaho konka tubyagarukaho kandi twine kushonshoreka muri science mbene hati empangare n'abasigazi njakare ni Valentine njakare abamwe njakare abo muza kutwara mbako batweka kandi bako bakutweka umwaka gutaka hwire muza kuzara ana nobujeje abantu mbisha kukoza ubujenya konko bo tweka nubwo gurebera bebyo hati iwe urukundeba umvya siko sero iwe na mkundwa wawe mwemerire muta muze kuchebeza no basa kubora kariya na war kariya wareba mweno ine himbo gorbene na s na wine na s hata no basa kushanga umwana umarazaye umuzigijo wanyu noza kugira uti ngo ine ss ayine double s hata icyo cyamanyisa ngo uburwire bwagira cyo bwataho mu family mwatanuka umujayano kandi hata mwakebeza incho bayamba mushaye mugire ngo tubirekeraho akushisha relationship y'abantu abantu kubatanza tikiteka ngo birekeraho imbasa kugira ngo cut taking a risk ubundi tukahirwa tugumanto za rakarias konka echo kuchebeza kibayamba kutumanga kucherabe na mwazara umwana immediately mwine kumukebeza mukamanyo gumuntu twazara waryata akubite turkarias mucanga kariya hataho mwatendereza mwashanga arasikra mangoro taro rwatanduka busya hataho murebo cyo muragire iki icyo murakore aho kuba hati abantu abinji bahirwe mbakebeza sirimu mandatory mandatory
abamwe munywenge bagikebeza mukazi ya Nazari Antenente kandi tawo bwanyuma bwanyuma mbwenu mbakora nk'ibyo mutera gukora mbwenu konka ko bagize kukebeza bakebeza ejo but of course ushemeye kukebeza sickle cell ushemeye kukebeza sirimu ushemeye kukebeza syphilis ushemeye kukebeza hepatitis B ushemeye kukebeza hepatitis C wahorra nangona hati nyo encourage abantu wanoza kushura umuntu banzo manye na non communicable diseases shukari atwa no manyangu nanka wakunda umuki kanda aine shukari wato mutwaro mukuru kumanyangu noteka kushashura biru zachi zirwaro beno kimanyo so doctor je kutomera abo burire bwa sickle cell watugambira signs z'abantu konka wageza gucoborera signs and symptoms narishi ubonero burukwerekana mnonga umwana ijana akura ubu umuntu yakubasa kureberaho akarahuka kuzo mu irwajo kumanga umwana ugasa kwa ino burwiro yes hati ubonero bwa sickle cell mbwija umungiri yo kwicwendeka kwicwendeka mbwenu no buzabuza to straight forward to baza kugamba kabonero kamwe okagira kwako bayinaka icyo nkimanisa sickle cell no sickle cell ibyo tebyine konka ubonero kubukuza kuyija no ijoshanga ngo abantu aba nabakira kugira ubonero bwo kwa mweshagama ubwa anemia bumabonero so umwana kwa kwa mu eshagama natana ko mutima kwihuba yagambere nakugambira atumutima ndwihuba ningashe wo mukicire umutire nkacuba no horakatama ken katera munonga nkatera munonga nangwa abamo banyankore bagira ngo ayine cyo mwibere ahibera hari ikintu cyukutera kiti side ya umushaho umutima guri icyo nico bete cyo mwibere icya kandi wamureba hangaro ze engaro wareba hangara nahaba nehera munonga akuba engaro igindi kuzama kantu kutukuraho ko hari muri shagama mbwene shagama ko kwa mu wamujuruti nahaba nehera racumu abamwe bero shangu ureba nka hamati har white paper white wareba no muri shorye erisho yitweta conjunctiva wawezamu nawo nanehera na n'ururimi yarushohoza ako ururimi rwine kugira makantu ko kutukura aho kugira ngo no hari muri shagama hatu nushanga nehera na n'injino y'umwana yaho muri shagama neba white ako injino y'umwana ishimbe kuba norebera muri shagama munda abana abo inayana yonka narakakura abo ko bahati umutima ngo gutine man go kusinda kaconka ho kacyaraha atutuka wareba aho ko umutima gwatandika kuremerwa nabamwe abana ya natambura nataragaza kahari aroha ashtama kwa kuba yakuzire nakugambira ngo nagira uruzinjiro umwana yarwaro rukororo nko kwa bana barwaro rukororo yayine sickle cell ona mutakagire mu irwara kaza oxygen nogira ngo bibaje nabisya kubi nabafuni twita acute chest syndrome abo kuba kugira pneumonia ninga bagira ukokobwe bisya munonga baba dehydrated kandi umwarwiye ababarwire bo busheje hibatura tebendo mubiri kucendera mu amezi baba dehydrated shagame kesionora nezo mu busi ebusiringa hati oxygen hiyaneze barakwikayo hati cyo cyaba umisiye bahaha nabamba shashe mu cyuba nabahisya kubi nabinda kushaba asma taba asma kandi binobuhuza noro wa asma we abarwira bo bihima nanafundana konkatine buhuruzi konkato ababa sickle cell nafundana kandi nashashe tfu oxygen ibura kutambara okimurebe emenwa nehinduka ebaburu ninge inda kwiragura nubwo akububu nono bona nubufukira ubugaro ushanga nawe buruburu ushanga tugire ntufukira kandi umwana kushashe kifuba hatogwe nabayine twita acute chest syndrome kandi no complication ya sickle cell kandi nda
treatment yaho naho aha abandi nabafune tweta hand foot syndrome abana abantu babana bashasha engaro ushangana bashashe umu na nebigeri kandi cyukurete no kujya obusi obukutwarayo oxygen nubuzamu called red blood cells hati buyigara hati habarakuza yeshagamo hati bafune tweta painful crisis kwinvolving engaro nebigeri hand foot syndrome kandi painful crisis ezimwe ezikuretwa okwigara kwemisi nzibasa ku affecting amagufa watoshanga umuntu nashashe icyo kifuba nashasha ebero nashashe engaro nashashe embaju wamwimata ho tatonekara nabariyo painful crisis kandi complication ya sickle cell ekindi abana aba nibakira kuriha nakariha ushanga kana karikaringwa kandi tuba kucira kugomoka abo kumbera ubwabo ngo bagora under stress gwine kora namani okubaho wakireba so nubaba bukiburingwa then emitwe yabo hari tweta bossing of the skull omwana nagira nko bobuso ushanga buhagiri kiri cyango ninga nkogo mutwe ushanga abanyankore bagahita amahega gemitwe abayini kuko kureba amahega abwa bossing aho kugira ngo eri gufa eri umutwe eri ya Calvarium eri ya skull umushokoro gwaryo ngo bangugezaho kukora ubutafari abo kuba babanta bine siko sera babana ubutafari bwabo buwe tubahangara ako ubutafari bwa ubugweshagamo red blood cell nubutura ebirigana 20 umushagamo umuntu runomo bwe akanda ababana abarwira ubushegebo bone butura ebiro 20 bufa hati cyamanyisa ngo tanova umushokoro gwine gumana ukoraho naho akuba kuba gwahiza gukora bufa gwahiza gukora bufa so nuba butakuhangara hata gukora munonga amagufa nigije gazimba hatoshanga iki kitwe cyagire hateguje eba problem cya kandi kuba kutanka mbakora abana nkabiki umwe nojo shanga ngona no kuzoma imicwe umwe kwabo buzo shanga tubakuzama imicwe nangwa nabona bashwirwa ukuzara nakuru burutaro abukombera ngo bagura under stress hato shanga bintu buzubogwe nabasigazi nabo shanga ngo nabo kugira ukuzoma adolescence umwe kucererwamo wareba bagira ubwo buzubu bwene hata noreba ngo symptoms za sickle cell disease straight then abamwe kuba kugira sickling obusobo kutwarishagama omubwongo nubuyigara bafuna stroke hata waribo umwana muto w'imyaka 9 buyaterwa stroke icyo kiri weird naterwa stroke akaboro bazurumwe hakora abana bamwe kuza kumangwa ine sickle cell bamureta ngo rubazo ngo rwangire gukora hata ujuza kushanga iki iri stroke iri sickle cell aha kandi abamwe nojo shanga ngo nubaje bakwatwa painful crisis ushanga bariwo munda nabariwo munda umuntu nariwo munda nayikuringaho nakushobera kunuye painful crisis ya sickle cell kandi obo butafari obwa sickle cell kubusikiringa ningashubwa yihinya hati ekibare ningashi spleen iyo neboreba nko bwaba bunomo indidi mbo burya bunomo hati yenda ngo yebwite what we call hemolysis hemolizing yebwite now hati cyo kukubaho yabu hemolizing ekabwita hati nce kurita okwamkweshagama ishagama egira ki ehwa ako buri butafaru wabwini hemoglobin buriyo mbo bahemolized kandi cyo kukubaho hakorwa na bilirubin hata abantu ushangamisho gabo garumunke hongwa nabamba shishenkari abwa hemolysis ejo enkari nehinduka eshanko kureba soda ya Coca-Cola Coca-Cola kara diyuni
umwe bagira aha hato shange eco naco cyaba problem now hate ekibare cyukuguma cyukora ibyo byona ekikwija kikaragamo noje ushanga ngo cyatanka kwera ekibare nchwera ntugeta autosplenectomy mbwene ushanga bakacemeza bacyema nchwera chompa hati ekibare eco nenkambi yamahe agakorwa na sentahiriza okay amare mbene embundu ezo mbiri za black mamba za sabasaba SMG nzobazo yunkahi umukibare konka hati cyahwera mbene hati nka Uganda bajya ngo UPDF yasigaza umusirikaro umwe nojya ngo ntabaho ki ADF so hati intahiriza abahekera bona bishwa nkahi umubiri hata abantu bambakira kugira infections consistent bageri tweta sepsis jeroti ngo ine septicemia abina bana barwira ubushige bizitamuziza bashaho uraja this is sepsis sepsis just uko gutahira umwana buzo mushagamari rabakubi you know abashabanza kucebere kina kiri bahembe mu ro bagira ubuzubu hati abo kugira ngo ekibare kikahompa cyahwera cyagenda atobuzu bugira ki buta ikindi ubu burwire kubugumana ubukora nubije butanuka kurwaza insugo abo kuba insugo zinemeta hejeje neshagama hazeje metaho n'ubusugwe shagama buke munonga tweta gurumero capillaries hato bwa capillaries byo mu gurumerasi kubuzamo sickle red blood cells hate bufunda hati ensugo zobera kufunisha gamero kumara hati cyamanyisa ngo umuntu ubwo mwana yazo mu kidney failure acuta kidney injury ngashi aki hata bamwe kuba kugira attacks za infections of course bahendera bine occlusive disease eko affecting ensugo bagira acuta kidney injury ushanga umwana ngo yayimarizo batakushisha robortar bamwe bayitaga na dialysis umwe ba progressing bagira chronic kidney disease ekurugira ahantu abwire bwo busheje hate cyo kibikizo nacyo kigira ki nacyo kizaho nacyo kiteka musheke wareba now ebe byonebyo kuko babiri bibaho ujuko gumwana ariyo nakura nayitaga kuzo mu ishomero bwazo mu ishomero nuwayosha abantu bariyo bashoma ngo yagira stroke yagira chest syndrome kuza kugira oti ngo acute kidney injury kugira oti ngo yagira ubukoko mushagama ngo sepsis kugira oti ngo shagama yamuhwamu hati nojo shanga ngo aba bantu kora kwabo bwabo buzubu na yagumaho ushanga abiyakuzere nabo kube bari mbaheza senior ya kana wari mu senior ya kabiri abako wakombaka mu bigezo kibabeho abaryo mu crisis abaryo mu crisis wahora hate bibiza bubuzu nabamwe babihamu no kweyanga abana aho kugira ngo bashana narwire abatu batkantari nkabandi wakireba hat kandi kindi ujushanga ngo ubu burwire kubukumanywa leti nuwijabo ba ekizubomuka aho kubenshohoza neba nyinji aho ko mwana yatanze kujya complications zato kumaragura enshohoza family yabe yeri ngufu umbiye mfuna hate cyo nkijo kibikizo bucamani mwino murwire kandi umurwire ni nkumushwino gutahirire enshaho yeka wagitamwe kituri ko kutamaka sente kashohora kitamaka sente kashohora tamaka sente kashohora ubuzu bugira cyo ubuzu buta hate cyo ijushanga cyabe kizo kandi abantu nyenda bamanye ngo obo burwire kuba kumanywa kare aba bana bazahame bazi nubatura kumara ubwire bwingana ki icyo nkigira kwa of care umwana natura azara nabandi abana konka ago mwana nkiba nkenda yaza kakuzara
ashwere omuntu otarikariya nawe atakayongere tuzibomisha ataho Dr. Ntona nyenda kuburiza oburiro bwo bwa sikosero omwihanga yitori ya Uganda bwa hatima bashaha bakusha kuvugana abantu nkabo bino koragurwo kuruhongo omuntu na basa kutunga obujanja bakirre kimwe ninga no kutura hambaza no hati okuzanja bakuruho konke mbaze ne yoroberra obwa hati okwiyaho wowe nempe hazawe nogenda ofuna bone marrow transplant hati oburyo butafari oburyo mushokoro obukora hemoglobin S bwona babwihamu batamu bukora hemoglobin A ernomo okira completely kandi ababembazi konkecho nche tage sente zikunu ncherra miliyoni 500 za Uganda bakora mu Uganda apana konkaro aruhentebe kanisa kutanka kora ibintu ebyo konkatebe katandikire obwa hati no ine kuzaheru yihanga kabasa kwa notunjira y'obujanja wakafuna bone marrow transplant mu Uganda obujanja bo mu kuhereza nibo hato obuzanza bwo mu Uganda icyo kubanza hydroxyurea ubwo mubazi no preventing a sickling izo za crisis zone ibi bitantugamba complications umuntu yaba nagomera ecya kabiri ntuba twinde kurebuka ngo tuwaho mushagamo nyine mbazi ko bantu baha kurebuka ngo tubahwa muci ishagamo twayamba imishokoro gukora obutafari ubwo kumara ecya kandi ntuba twenda ngo twetantare crisis hat crisis zeza leta ki umwana yaba ines sikosero n'ingendwara y'ubusheje yakwata akarwara kubona ka kumuretera ngo naza kwomwa mizi akakono yirukangera ho mwirwara rukomeye cyo gukora yatanakaho umanye ngo buzubwata yirukanaho umanye ngo buzubwagira ki bwata abo kuba yirukana amizi gakamurgumbiro gakashuhura akajya dehydration wene kwetebekana kugera crisis okay abo kuba ishagama neza kwesiyonora kandi rimo butafaro bwa yihinya mwe numbiro gwo gwajya stress ukiyetaga oxygen erenge yabunje bwa buriju nubundi butanuka kwihinya hatecho ekicho nicukuru ekindi abana abo kujya ngo bakira kugira za pneumonia hato bukoko kukira ko baretera pneumonia ntabantu bumanya hato mwaro embaze yo kubusaruka kubusaruka izindwari za pneumonia zikwanzira kujya kubateganisa kandi yakwatwati ntuba twine kurebuka ngo twamuragura umuringo gwishikiri kurebuka ngo akarwara kako urukoro umwana wasikosero kwata urukoro to kucitware cyo kuzanazanisa to kucitware cyo kuzanazanise byo kujya mu rondere cyonde rondere utabure munanamiza utabure muye ntangahuzi apana no yine kuba extremely careful wakireba hataho nko tubantu barebera babarwire bakuba bineki abinubuzo bwa sikosero kurebuka ngo babasa kubaho batora n'ubu bwirobo kandi of course ntuba twinana no kumanaging obuhuruzi izo za painful crises kurebuka ngo quality of life yagumeri okay then hata bana kwa kwijana bakura icya kinyebere abana babasigaze hariho aho complication itweta priapism umwana no kugira uti ubushija bwe bwemerera banko mukono gwanjogo tariho kugwa kandi ekicho priapism wotagishize mu irwaro akaba managed very fast na ijafe bigiri akuba emise kuba netwara yeshagama na niri kujihayo negera obuzubu ahabwayo obutafaro bwa siko kusiklinga hate shagameza yibora kurugayo hato bushije bwo mwana wemerera nabasakuza umwizoba ninga amazoba abiri butakugwa kana busasa hati kandi hati waza kukomwirwaro cherirwe hati ngo oshanga ngo imiseka siskara hati of course aheme baze yo kuvugwisa konko shanga ubwo mwana ndavuga kwemerera no mare hati kibekizo hatayija agira ubuzubu kujya ki ubwo kuzara mbwena abantabe nabana be n'ubuzubugwe icyo bakimanye ko urimo mwana ubushija bwa mwemerera utaza kugira kandi utiyaje umushogo yocana ci kwetegereza abwine kwemerera nkakasheshe arihecero nomu konka
kwemerera izoba ryona wapi ako nakabuza nshobora kimanyisa ngo ejo emergency aine kuza mu irwaro kitari eco to kuza kureba muri jukuru Webale mnonga dokita uri kureba tayari West kandi kiganiro twine nya wati turiyo tuganira aburire ubo bwa sickle cell kandi kugira ngo umanye ngo ukurebeka ngo amanya bushirikare nziza kuyamba kugira ngo umwana wawe wabasa kumuhereza ubujanja bushirikare ningashi imwe abakundine abakubasa kuba mwine ubutafaro bwo bwasika tubasa sickle cell tubasa kuba hwera kumanya decision ero kurata mugumize muzo mukuzara ninga buri umwaronde mutahiwe kandi atine buriro turi kuhendera doctor ubwa hati umuntu owaburijo abakundine njaka nzo Valentine nabo bino muga gukoraho hariho kandi imwe abashaho na nimwe mwino muga gukoraho kurebeka ngo twacendeza ubwirobu utireho na government yabona so ntwendo tuhereze ubuhabuzi buri umwe cyashemerere gukora ukorebeka ngo twacendeza ubwirobu ukweyongera umwihanga rito mbwenu abakundine njaka rero n'urubazo bya Valentine bakushemererwa ya kandi n'icurunje konka mwa mutaka shwerine nango numwa kuba mwa shwerine tikibi okumanya mwaba muri sickle cell carriers ninga ekicho ni chukuru mbwe nanimba hananjariza mukebeze abo kubeki echechi nikakisya konka kituraho konka ihururu eketwire nejunjuta mbwene hati etangire kujumera eketane nejunjuta hati nejumera buri mungu agire ki rwajuhurura mbwene njamba abayatirwe erekenya misho etagira ki etaturya kubatera njamba abantu bamanya ngo ibintu byagira ki byasisikara mbwene njamba turiyo tugira ki turiyo tugitera abajuhurura mushari mu cyo gukora ako burwiro bunu basa kuceberwa ndozo mu rwaro bakucebera umanya wabo bwine ni utagizere ki watabwine ocho bwine twarengo cyo gukora kizere ki cyuruho aha echa kandi abakazi muzaru mu rwaro abana banyu baceberwe bamanye mumanye yababine ubu burwiro uwo bushije ninga batazeki batabwine kandi ebirungi byacyo nabishoborire kuko kubumanya kare kubasa kujya ki okuhwerwaho echa kandi naningira ngo tugarshe ahabunyakare wabonoza kushwira erebuka ngo wacunduzaho kuza kushwira ninga kushwerwa for that matter abo kuba noza kushwera umuka ushange irimo sickle cell iro obvious kandi ushange ko wakobuze kandi ukimanya kare washaze mukare yabire urukundo yakasorora hari yakasorora yakabindirano yabire yakabindirano za muri kukimanya nkota tomiri okay kandi abaziri hata mutandike kugira amateka nako kugira umucyarike kugira ati nyumfunde boyfriend yinza kushwirwa manzo manye ntashwirwa nkahini yo nko muzire wanzo condoze yo washanga yo bitashugeine no obcinjire bucirkari obyange kandi mutandike kunanka abazire abantu babize kutera kodi babize kutera kodi ningashi okushwerwe ibintu kweranga nyine kano buzote munyoreke za sickle cell konkani yoboce bize muhara wawo uteza muhara wanjye nzi
iza mutabano wanyu zo zirapezurinkaye nantakazirebere tukuza kugomezamo aho kubezo biyorekeye aha yes ninga shoga bubagambira ko tumwije nazo hatwine kwinduramo akuba noreba hati generations zitukuratara abantu abakabi no bwinji kuba kugira ngo waza kushwera bajya ngo yiyanjure uko cebembera akayine kugamba uruganda no mu gashugwe nshongejo umuntu atashwera mu Rwanda wakushanisa naro hati nyo musingo hati nijo wanyu nakushwera mu rumuna wawe hati kuno yimuka ko yanjante ndio musingo ntashanga ni mu babasingo bukabufira ukata nibaciciriza bamwe kasha babuze kuciciriza kasha tubakwija futomera bija futomera so hati echecho kagutara kujya somo no mugenzo kakuryo kuscreeninga kwetantara in breeding obutembane hati obutembane nibwo kuza kwongera egendwara yobusheje kwiyongera umeisho tendere doctor mbwenu ebyo tubitira harobaju abakundine tengeza Valentine enungi yo kushemererwa kandi yihorere nyinshi kare kandi kantekereze ngo bitwagambaho muje kubiteko mu nkorana no kuratara ehuru na nenjamba y'ikitongere cye byamagara okukebeza abana bazarwa kumanya kubemerire mbukwatira n'indwara y'obusheje nasigara Dr. Sharifu Mutabazi mugumeho Bebare mnongo muri Bwatari West kandi wabo twine kurgaito atanjira mukasheshe kandi kamba mengo wayega chukuru mnonga okurebeka ngu wayechebeza oburiro bwa sikosel iwe na nomukundo wawe mwamanye kumwemerire kandi na nokuzara umwana bakamucheberera wonjija kubayamba okumanya kare umwana yayi no burwire atunge obujanja bibukiri kare konke cyakubire kiri kirungi no kujanga imwe nkabazire mutakazire mbanze mwayechebeza okujangwe kimukicinjire kitakabire ngo kuba kugira ngo okwerinda no kushiro kutambirwa prevention is better than cure nabandi Olivia Kamsime ekambendeze izobarungi otarga Hatari West.